Il-wara nofsinhar it-tajjeb minn ġewwa Old Trafford Antonello bela jselbilkom u jilqakom għat-tieni ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament fejn din l-lunch match sejrin naraw il-Manchester United fl-azzjoni kontra Bayern Munich. Manchester United li jridu jirrispettaw it-telfa ta' wieħed b'xejn li kisbu il-ġimgħa li għaddiet kontra Barcellona fil-waqt li Bayern Munich se jkunu wkoll qed ifittxu l-ewwel rebħa minn din il-partita wara li l-gowl ta' Robert Lewandowski ma serva għal xejn il għaliex Liverpool FC fil-logħba tal-ftuħ ġabulhom id-draw appuntu fl-94 minuta. Naraw dak iż-żewġ timijiet li qegħdin jagħmlu ċ-ċerimonja tal-fair play li qegħdin jieħdu bidej xulxin immexxija mill-kaptani Harry Maguire għal Manchester United u l-inkwadrat Manuel Neuer għat-tim ta' Bayern Munich, il-Champions tal-Ġermanja, u Neuer ukoll figura strumentali fit-tim nazzjonali Ġermaniż. Naraw informazzjonijiet. Manchester United jilabu 4-2-3-1, David De Gea bejn il-lasti, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof u Luke Shaw, Fred Matic, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, David James wara l-attakkant waħdin li huwa Anthony Martial. Bayern Munich jirrispondu b'Manuel Neuer, Pavard, Boateng, Alaba u Alphonse Davies fuq wara it-tliet midfielders li se jkunu Thiago, Goretzka u Joshua Kimmich. It-tridente ta' quddiem se jkun kompost minn Gnabry, Robert Lewandowski u Thomas Müller. Wasalna biex tibdew din il-partita hawnhekk Manchester United jibdew il-partita tagħna Matic imur fuq ix-xalluk isib il-James jagħti lura lil Shaw, lura għal James, Bruno Fernandes, l-akkwist ispirazzjoni għal Red Devils f'dina it-tieni parti tal-istaġun, għall-akkwist ieħor Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, li ħafna mill-lob se jkun tidur appuntu mal-playmaker Portugiż, Bayern Munich li jieħdu possess tal-ballun permezz ta' Thomas Müller, Robert Lewandowski, interċettaw tajbhom dak id-defensuri ta' United iżda Bayern Munich jerġgħu bil-ballun. Pavard, Lewandowski, jilqa' tajjeb hawnhekk David De Gea. Ballon twil, Lewandowski, Thiago, Matic, James, Fernandes, ballon twil lejn il-lemin għaż-żagħżugħ Mason Greenwood, Wan-Bissaka, Lindelof, għal-darbohra Greenwood bil-ballon, Fred, Fernandes, Martial, jiklira ta' bil-ballon David James, Daniel James, Manchester United fil-vantaġġ wara 12 minuta logħob. Bl-akkwist tagħhom minn ġewwa Wales, Daniel James. Nerġgħu naraw replay tal-gowl li bih il-Manchester United marru fil-vantaġġ. Ballun interċettat tajjeb ħafna u Daniel James tapin jitfa' ġewwa u jeleb minn ebda problemi lill-gowl Ġermaniż Manuel Neuer. Dan hu wkoll l-ewwel gowl ta' James f'dan it-tournament u wkoll l-ewwel gowl għal Manchester United. Naraw issa Red Devils hekk se jkunu kapaċi jżommu l-vantaġġ. Bayern Munich jerġgħu jiftħu l-azzjoni. Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Thiago, ikompli dialogu bejn żewġ midfielders. Ballun twila Thomas Müller, Goretzka, fittex il-cross iżda jmur għal-passaġġ baxx, Pavard, cross jinterċettaw tajjeb id-defensuri ta' Manchester United. Lindelof,
Iżom il-ballun li fuq il-lamina l-Aron bis-saka. Greenwood. Bayern Munich iżda jaħtfu l-ballun li jerġgħu jitilfuh kważi mill-ewwel. Thomas Müller. Lewandowski, Müller. Fernandes. Ballun fuq ix-xellu fejn jsib il-Marzjal. Naraw x'ħajamel l-attakkant Franċiż. Il-ballun imur għand Fernandes iżda Bayern jaħtfu il-ballun. Fernandes jidher li baqqa mal-art hemmhekk. Qed jittamel ma ġralu xejn. Kimix jidher li għandna indikazzjoni hawnhekk li Bruno Fernandes weġġa. Għaldaqstant nistennew minn hina l-oħra sostituzzjoni għal Manchester United. Martial, Fred, Matic, James, Matic għal darbohra, Fernandes, Fred, Fernandes, Greenwood, Wan bis-saka li huwa wkoll akwiż ġdid għal Manchester United din is-sena mingħand Crystal Palace. Wan bis-saka li għamel l-ewwel parti tal-istaġun kienet tajba ħafna. Fil-fatt ukoll kompla stabbilixxa ruħu fit-tim nazzjonali Ingliż ta' Gareth Southgate. Fred, Martial, ballu li Murat Neuer. L-azzjoni kienet tajba ħafna hawnhekk għal Manchester United illi iżda ma rnexxilhom xi jirdupjaw l-iskor. Wan bis-saka il-ballun għal darbohra, jqassam il-Matic, Bruno Fernandes, Matic. Trawin għal Bayern Munich. Moti minn Goretzka. Müller. Fernandes fuq ix-xalluk għal Daniel James. Ma stajjeb iżda jklirjaw id-difensuri ta' Bayern għal darbohra. Alaba, strumentali fid-difiża tat-tim Ġermaniż. Issa nerġgħu naraw bil-ballun, id-difensur Awstrijak. Trawin għal Manchester United. Fadal biss 6 minuti, madwar 6 minuti għal tmiem l-ewwel taqsima Manchester United li qegħdin imexxu dina il-partita mit-tieni ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Tournament Challenge bi-skor ta' 1-0. Manuel Neuer bil-ballon. Ballon twil. Maguire. Matic. Fred. Jitlef il-ballon iżda jkun mill-ewwel Fred jixxotja iżda jolqot il-Martial għal daqstant il-Bayern Munich jerġgħu jmorru l-inizjattiva. Lewandowski, Gnabry, Thiago. L-aħħar battuti ta' l-ewwel taqsima hawnhekk. Nistennew biex naraw ir-rab uffiċjali kemm ħajati jagħti żewġ minuti biss. Waqt naraw Bruno Fernandes, cross jilqa' tajjeb hemmhekk Neuer. Neuer. U naraw li referi saffar l-ewwel taqsima United wieħed Bayern xejn morret tliet riklami ibqgħu magħna. Estàs bé? Molt bé. Et van bé? Molt bé. Et sents bé? Molt bé. Els homes porten abanderado perquè les senyores compren abanderado. Molt bé. Ferrarelle è piacere sincero perché nasce sincera, effervescente, naturale, né liscia né gassata. Ferrarelle, un frizzo di piacere sincero. Sei sicura? Sì.
Ok, stop. Lulu? Avete visto Lulu? Tu la conosci? Se n'è appena andata. Ti dico che se n'è andata. Lulu? Oui, c'est moi. Lulu, le nouveau parfum de Cacharel. Darba lura t-tieni taqsima tal-partita bejn Manchester United Bayern Munich il-lunch match ta' t-tieni ġurnata tal-Antonello Sports Blog FIFA 20 Tournament Challenge. Fl-ewwel taqsima konna nilkom ukoll li kellna l-injury għal plejer ta' United Bruno Fernandes apparentement jidher din l-injury mhix daqshekk gravi għaliex il-plejer Portugiż għadu fil-ground. United li jkomplu puntu b'Fernandes ballun twil għal Greenwood cross sikli jattakom il-defensuri ta' Bayern Alaba Davis Alaba tajb infakkarkom ukoll li din il-logħba kienet ukoll il-finali tal-UEFA Champions League fl-1999 logħba li Bayern Munich ħasbu li rebħu wara li skuraw dak il-gow kmieni iżda fil-ħin miżjud Teddy Sheringham u appuntu l-manager attwali ta' United Ole Gunnar Solskjaer dawru l-logħba biex taw it-tielet it-tieni tazza ta' Champions lil Manchester United mod l-aktar drammatiku ġewwa l-Camp Nou ta' Barcellona. Mmorru lura għall-logħba li qegħdin naraw bħalissa. U l-ballun imurant Goretzka, Kimmich, lura l-Alaba, Davis għal darbohra, Alaba, Thiago, ikompli dan it-tiki-taka tat-tim ta' Bayern Munich. Davis, il-defensur Kanadiż. Interessanti, unak naraw sostituzzjonijiet se jkunu. Per eżempju, naraw hekk Bayern Munich u se jużaw lill-akwist tagħhom minn din is-sena Ivan Perisic fil-waqt li Manchester United li qed għandhom diversi players neqsin fosthom Paul Pogba u Marcus Rashford jidher mhux qed jinħassu daqshekk ġara darba qegħdin fil-vantaġġ. Minkejja kollox il-Bayern Munich naraw hekk jieħdu fawl wara dik id-daħla kera hemmhekk f'nofs il-ground Kimmich Gnabry mal-linja jipprova jmur għall-cross hemmhekk Serge Gnabry jilqa' tajjeb hemmhekk Harry Maguire United li issa jippruvaw jaħarbu bil-kontrattak permezz ta' Aaron Wan-Bissaka li fuq il-lemmin naraw iżda li Bayern Munich interċettaw il-ballun lob li qed isu konċentrat ħafna fuq nofs il-ground ftit rejna sfortunatament inizjattivi minn żewġ naħat s'issa. Fadal madwar 20 minuta minn tmiem din il-partita Manchester United qegħdin fil-vantaġġ l-iskor ta' 1-0. Davis Goretzka Lindelof Bissaka Red Manchester United dawn naħdmu fuq l-attakk iżda jklerjhom tajb id-difensur Fernandes. Il-ballon jinġi interċettat minn David Alaba, Thomas Müller, Pavard, Goretzka. Thiago. Bissaka, Greenwood. Bayern Munich permezz ta' Thomas Müller. Goretzka, triangolazzjoni tajba hemmhekk, Müller jerġa' Pavard. Jilqgħu tajjeb hemmhekk il-players ta' United, De Gea.
Issa kal darbohra Fred Greenwood, Fernandes, Daniel James mal-linja naraw li provajmura l-cross iżda Pavard jgħidlu le corner għal Manchester United. Sa frattanto dak qed naraw sostituzzjoni għaż-żewġ timijiet. Scott McTominay jieħu post Fred għal United fil-waqt li għal Bayern Munich naraw l-ex player ta' Juventus Kingsley Coman illi ser jieħu post Gnabry għal dawn l-aħħar ftit minuti din il-partita hawnhekk hekk kif qed naraw Bayern Munich mhux ħajrnexxielhom jagħmlu il-kontra tal-li jagħmlu l-ġimgħa li għaddiet. Goretzka, Fernandes, Greenwood, Kimmich bil-ballon, McTominay, Greenwood, McTominay, United ċans li jirdupjaw iżda l-ballon kun twil wisq għax tal-Bayern Munich kollhom ukoll Tromin. Bayern Munich illi l-ġimgħa d-dieħla sejrin jiltaqgħu kontra Real Madrid is-Sibt 4 ta' April fid-9 għal United il-postiċipo ħadd filgħaxija kontra Inter ġewwa l-Istadju Giuseppe Meazza sa fl-attant Tolisso jieħu post Goretzka f'nofs il-ground għal-Bayern Munich kif issa naraw jidher li qelbu għal 3-4-3. Kemm sejr nexxielhom issa jiftħu il-difiża solida ta' Manchester United li rridu naraw f'dan ftit ħin li għad fadal. Iżda jidher li l-lob huwa konċentrat f'nofs il-ground. Lewandowski, Thiago Lewandowski, Tihim biżjud. United illi jżommu l-possess, jiddefendu tajjeb. Iżda ma tfadal ebda ħin hawnhekk Manchester United jirkħu wieħed xejn kontra Bayern Munich, appuntament fil-5 għal partita li jmiss bejn Paris Saint-Germain u Inter. Antonello Bela jsalmilkom u jtikom il-komplement tal-ġurnata tajba.